Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah Teala cheksiz maqtovlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salom va salomlar bo'lsin. Allah subhanahu va taala bu ummatga ayvaychon bilek bergan, o'sha bileklar qatorida Allah Teala boshqa ummatlarni o'zgartirib, Ramazon oyini Allah Teala ismidan bizga berdi. Bu ay qanday ay desa, va ja'alahu shahran tuftahu fihi abwabul jinan. Bu ay jannatning eshiklari ochilib turgan ayda subhanalloh. Va tughlaqu fihi abwabun niron. Jannat dozoqning eshiklari jabulib turgan ay. Fa inna shahrun Ramazon lahu khasaisun azimatun ikhtasahu Allah biha an baqiyati shuhuril 'am. Allah subhanahu va taala bir yilda 12 ay qilgan bo'lsa, o'sha 12 aydan o'zgacharoq Ramazon oyini qildi. Ramazon oyining boshqa oylarga qaraganda o'zgacharoqlari nega desa, Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqan." Bu ayda Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda tushirgan oyat. Boshqa oyda tushgan emas Qur'on. Qaysilarda tushgan? Ramazon oyida Qur'on tushgan oyatda subhanalloh. Bu ayda qanday bo'lish kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Idza dakhala Ramazon futihat abwabul janna va ghulliqat abwabu jahannam va sulsilat ash-shayatin." Payg'ambarimiz aytadi, qachon Ramazon oyi kirganda jannatning eshiklari ochiladi, jahannamning eshiklari jabuladi, yana shaytonlar baylanadi. Daha başka bir rivayette "İza kana awwalu laylatin min shahri Ramazon suffidat ash-shayatin." Qachon Ramazonning birinchi kuni bo'lsa, alhamdulillah ertaga Ramazonning birinchi kuni roza qarmaymiz, barliq o'zimiz zavq bo'ladi. O'sha birinchi kundan boshlab shaytonlar baylanadi. Endi qaramiz, bu oy shunday bir oy, annahu fihi laylatul qadr allati hiya khayrun min alf shahr. Bu oyda bir kuni 1000 oyga teng keladigan kun borda. Al qaysi? Bu qadrdir. Va man qama laylatul qadri imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qadr kechasining fazilatini qaramiz. Qaysi odam qadr kechasida iymon ihtisob bilan savobni umid qilib turadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taala alpendening kederki gunohlarini Alloh taolo kechiradi. Anna Alloh taala ihtassahu bi faridati siyam allati hiya min afdalil a'mal. Allah subhanahu va taala ismidan bizni ro'za bilan siylab qo'ydi. Ro'zani farz qilib qo'ydi ismidan bizga. Bu Alloh subhanahu va taolaga yaqinlata turgan eng cho'ng amallardan biri. Sebebi Payg'ambarimiz aytadi: "Kullu amali ibn Adam yudha'afu al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 di'fin." Adam balası qilgan har bir yaxshilik 10 esedan boshlab 700 esagacha ko'paytiriladi ekan. Allahu azza va jalla illa as-sawm biroq ro'zaga kelganda to'xtaydi ekanda. Qandaycha? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Alloh taolo aytganda, ro'zani savobini men beraman deydi. Boshqa narsalar esep bilge berishdilar, o'sha yerda to'xtaydi ekanda. Esep kitob qilgan yerda to'xtaydi ekan. Sebab ro'zaning savobini Alloh subhanahu va taolo ne deydi? O'zim beraman deydi. Nega? Yad'u shahwatahu va ta'amahu min ajli. Alloh taolo aytadi, al jevishini, o'zining halolarini men uchun tashladi deydi. O'shandan buning savobini men o'zim beraman deb Alloh subhanahu va taolo aytadi. Bunday qarab ko'radigan bo'lsak, ro'zaning boshqa ibodatlarga qaraganda ayirmasligi bunday ekanda. Misoli, haj amalini qarab ko'radigan bo'lsak, Altoyoqda bo'lib, Mekkada bo'lib, barliq odamlar ko'radi ekanda. Namozni masjidda o'qiymiz, bosib, do'ppi ketsangiz, va'daga masjidga ketayotganda, muomlatga ketayotganda, beshimga ketayotdi deb yaxshi bersangiz, birov ko'rishi mumkin ekanda. O savob ishlarda yo'qsa, zakotingiz bersangiz, birov ko'rib qoladi. Biroq ro'zaga kelganda siz ro'zasizmi, emassizmi? Ana Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi ekanda. To'g'ri? Misol ko'chada ketayotgan odamni biz qayerdan bilamiz? Ro'za emas ekan deyinchi. Bizga yuraveradi, bizga o'xshab nima qilib yuraversa, ko'chada yuraversa, bir g'ana choy ichgan uchurdalar bilib qolmasangiz, zaten bunda sirtqi zohiriy e'tibordan qarasangiz, Allohdan ro'za ekanligini hech kim bilmaydi ekanda. Endi qaramiz, ro'zada amallar ko'paytiriladi ekanda. Qandaycha? Annal umra fihi ajruha va thawabuha thawabul hajj. Birinchi oyda turgan bo'lsak, Ramazon oyida qilingan umra bu haj bilan tengi barobar bo'ladi ekanda.
Жана ошондой эле Рамазан айында кылынган умра бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен умра кылгандай соопко ээ болот деген хадистер бар. أن من فطر فيه صائما كان له مثل أجره فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال Бул айда орозо ачкандын сообу кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Зайд ибн Халид Жухани радийаллаху анху айтылат: "Мен фаттара саиман кана лаху мислу аджрихи гайра аннаху ла юнқису мин аджри саими шей'ан." Кайсы адам орозо туткан адамдын оозун ачырса, суу мененби, хурма мененби өзүнүн дастурганын ачып чакырдыбы, кандайдыр бир нерсе менен оозун ачырдыбы, ошол орозо туткан адамы канча сооп тапкан болсо, орозо туткан адам, канча сооп тапкан болсо, ошончо сооп ооз ачырган адамга дагы 1 грамм кем эместен ошол адамга дагы жетет экен сообу. Ва тафтиру сайми ядхулу фи ит'ами таам. Ал эми орозо туткан адамга орозо ачырыштык, бул таам бериштик деген соопко да кирет экен. Бирөөгө тамак берүү, суу берүү деген каден сооп болсо, ошол соопко дагы кирип кетет экен да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан суралды: "Айюл ислами хайрун?" Я Расулаллах, эң жакшы ислам кайсы дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Тутаймут таам", тамак берүү, ва тaqraus салам аля ман арафта ва ман лам та'риф, таныган жана танымаган адамга салам берүү деп пайгамбарыбыз айтты. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, алдыбызда ушундай бир берекелүү сооптун айы келип атат. Ушул айда биз дайра даянайлы. Эмне үчүн? Бул ай ошо берешендиктин айы экен да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул айда өзгөчө берешен болуп кетет эле да. Башка айларда да берешендиги бар эле пайгамбарыбыз, колу ачык эле, сахаваты бар эле. Бирок Рамазанга келгенде дагы көбөйөт эле пайгамбарыбыз берешендиги. Ошон үчүн адам баласынын берүүсү менен эч кандай азайбайт. Кайра берүү менен Аллах субхана ва таала адамдын мал мүлкүнө береке берип койт экен да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, эртеден баштап Рамазан иншалла орозо кармайбыз, бардыгыбыз ушул нерселерге көңүл бурайлы. Жок дегенде 2-3 адамдыбы, 2-3 досуңузду болобу, же башка бир өзүңүз тааныбаган адамдарды чакырып ооз ачырып койсоңуз, сиз ошол адамдардын орозосун соомун алган болосуз да иншалла. Албетте орозо туткан адамдарды чакырган жакшыраак экен да. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызды салих бендердин катарына кошкон болсун. Амин. Субханака Аллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, би рахматик.